ne dia ka baby ye ti be wura ansa na sika no kra aba no ka no be ye de nanso ni ye ba se ye be ye adwuma ni hwe light 2k 800 ne ye akeka ho ibie na na do no sa de to so a offer se Taiwan prison kra na oda me do wala ubu se enipa no so yes ne bia nkane ai be enan esi wo so ne ye bie ni nyina e de esi wani eni kwa se wo ma wanim yes ni bibi ye de esi wo so e se wo ja wanim no na ade ne time wo plate ye de ese se wo ye de oye e jina ya na mumu ye duru bebi na mani eso ayi mi bisibisi hwe ade a ase me hu ni me decide say me go hospital no bi chair me trade fair hospital bi eye clinic bi me call one am say aje ko kenkan eni man e kenkan ya do we no say wani ni nyehwe na wo say oden me cheche no say eni koso bompai ne mu ayedin afi na ade ne ba mo ana me de call konfanechi for so tiram say se di wani tie ya wo kan die mesre wa ka man bai bom nyadin na anu ayedin e wa pe na msi debi mesa ko tribe ana me de call Senate hospital me ko na mo ka chem say o mo be me operation se me se mani ne sa na ye me a de me kenkan ni nyina ye nti on be me operation so me ko am say Thursday no me say Tuesday ma sensan bi ewi me ba ko operation me free hospital was see abontia na message ye friend say bra so da ye na say wo ko operation na anye yi nti no ko fa asem by miracle from so can the same thing chem say na me so me asem ko operation mani abonam say yes mani no have enti time me no ma hihye no manko because adia abada yi mu no de na say eya yi ti na say me ne me mpanim fo no kasa na me mo hu say adwuma na ye no se benye night nko day ho ti me sra o trust script no na eja ko wo mu a se de be ya medi nchenache ama wo so atimi di maye wadwuma ma ho ato no eya mo family she day ni kakra tinka ba 6:30 no na mi wie ti esese me ya ebebo am me nua me kan se ya maka boni ana nka boni sa ye je manu si boni osu ntwa night insim bebre but we tintim ya me gina ye na mani no me hunu biu me site ko achiri pa chese wo de pan ye kura ko gina hia me de bo bubu eso sanka manto me bo ase anase mansi madwunu pise me ye yinam tie nkrofo anu a akana bia mani ase na eje na bebre na nso yetete ye eje timi gye obi adwuma to ho otu kwan kwa buchiri eje ko ma ye ntwasene no ne sa eyi no na mfan say ayese producers so directors so ase enam say wunim say me wo sinimu a ene e beto ntino na say ummu wo no pebe na ewu meta of all would na ebo ejeko nipa ba akofo producers a woti won kan okumasi ni nyina obi afa mi nsem we ahihye ne de ne we de akina we see me som Ghana for ewo kumasi Ghana ma Ghana na me som Ghana for we bruchi bia na me kobo concert na date na ode ban e be crash de sese me ye me no bedru se minia date say me bo ban wa bruchi me nche bia 2 weeks me na me ba to wadaro ma senken ha dia anka muntwa me ba me ro no me so makwa kotwa me die obi otimiti ase obi o so me nti ase na wakofa nipa foforo na ode na twa me ba enya ntokwa unya foforo me se kotwa na die nti na meji adwuma na to se me kwa abrochiri sabe adwuma na script ni nya media sike di produce nya media ade nti na yesa eja ko je to twen na wo ntimi ntwen me akrashi bibi me te dem ana chese me nya adwuma
Mini nipa me kyerɛ wo ne. Me nso sikam na mayisini. We answer what you Me say. share that pay ubi tena se me mpe agreement say mam 10 mam 5. One guy be a friend at Tabwaja. No PM teacher ni people teacher no be. Na me yi ni si o catch me pese me boa. Me me sika sem no. Obi aba ne nka. Uji a faculty accounts. Me yesi ni bia ko yi me sika be. Ene nam so busa eye otumfo na obedi ada Atabwaje ho adanse. Esi na bro san. Oye le duma Bantama High Street wo no office ni ade. Enam so boa na man accounts mu ye fe. Eme ne okọ South Africa no ni ade ko fa laptops ni eyi ha e ba beton. Me nda ya ni nim so ware ye. Ene honeymoon so watimi akoye. Wa o kan so be bi agent. Debi honeymoon me nyanko. Unyanko ye. Na me de she busu mi. Obi adwene free so na me kom. Na ko honeymoon. Me kom za. Yo, na wo ka bi ansa na yakoye koje nkrato ba ye. Oh, na me kire e de abisi asam so se me de ya na me wale but ene course e ba me so kire se ma sai jai juada ya. Ware me wa ja ware juada na. Enti e propaganda bi a yensu adwuma na aya na ye den. Kan e du ba bi obi practical say je ko kra wa man Guinness create me no amana no ma o mu jina camera na. But me nia no me no me adwuma no nsu mu say enye sa na asem na ye den. Etie. Enti e to da me nim say ya kasi be pedin die. Ibenya ho so aso enti ye hiri so. Na emum no say ye wo memu a aya na oye nipa bia ese otie onyame asem kakra. Okay nka tro asem no o se entie atisem hu. Eni nipa dodo achi nkoye bone. Edi me hu ni sa no ana maka nyame asem na me komendo. Me hwe nso hwe aba me so wo industry ni ma no one organ na wo face sanso we ni bi. Na me ba so no. Eso still no nyame ntini ye de ti ase a afi kura na ya bin seja. Me no ka se nwuma egu machi wo Ghana no. Enya asem keto asini no amanfo o ma sa hunu se panyi wo fia. Agya mo se ne ya mo yi. Akuhwi ase nde ase iwum na etimi kwa kosi sen. Yesi sebi tafracho. Eduro so sem ene ayi sem na wo ka se enso he bia tototo no ntina ma saad na ba no. No kra me no saad. Oh eduro ni de ewum. Na me obi di eduro aya na ha me. Senka nipa na eji abo no ho banya. Ba ye black na ya no oje tie obi. Okay. Ene na ya na ha adwen. Demum so de beje no wa hero say na da bi ye the state obesia da bi ye be hye na nimunyam si a eye wono no ne choice but obi wa na okoje e de abu nem ama wada de ene ne ha adwen no na saa de no so etu etise ama makasa ho ama be busumi menu ni de na se wadu so ne TV so de Ne nam so me kasa saa enye bibia o obi be kasa bia ye nyisu ajako dodo na te say ino bia wo kasa da bi me ba acting mo no wiase de bia me kasa nyankopon ne me madanse ni adentina se be din ane anamu animunyam no di se wo fa kwati kwan na konsaka wo yesa e ba na wiase a chese wo pia bonte kura na nkwale esrew sidi nyame ne madi animunyam nyame ne de ma ne mo adwuma na wo ye ni a odin be pie fredi ye ba akromu yi amanfo me wale nkofo edimachi yehu obi abodin obi adwuma o yes obi ka ho asem de chese usini wei na me hwe enu na chese wa ye adwuma papa ma na tra asuo na koba se di se me dan kwantan sa na magedin ha sabi o wa ho na obenya nsunsu na enti no na eduro so no obi di bia ye wa ma na kan wana o mi enipa se me de ya mi ama ebi be de di kra last year we be ba radio so a chese ebi ne dia hin fi se no fo bi omo abruche no so omo ante eto da on se efiechi ni abofo aya na me pese mesa akoso bi fi se nsem no aye dem abetwem enti se o sa kopeja na se o sa bikro no de abetwem ntwem ama ne kura no yegusu ama asundua bua no ye no mu ama ye nyina ne ya tete ho ase ye sa ahase se kanen no minu akane no se actor na se actress bi a ni nua pese o de nsa ye de etum gibi but ene na koye hu se anyo in skom kra de no de ma o mbe so be no because oya isu oya
e ba ne say mwa ene ne ye fight say be sa ko ye dedem na nuado no asset ti say Ejako sa bat se ne kan na chese baby abefa bia ne sene wa ha ne sene wa ha mini competition mini bio mini competition there be them me acting no me side ni me nyanya obi no challenge no debi et say me no ti oyi na ye adwuma baako obi a play ne role obi a wondin obi a wo de oye na bi a producer bi baka say debi onyiso mfa onye adwuma e bi Ejako nko na be bisu no de aye adwuma e be de na wanya competition e mo ye de mu mienu ya na amanfo be hunu wo performance na ye hunu me performance it is still no me bozu no challenge aka be the con say kin ko achi abua bi amabio it say the no challenge kin con there be mapem Agya wa be ware e wo ye UK kasa ware so dia vanzen kan ne wiri nie na okunu nie they say yere bagana ana okunu ba UK oh sha sene oba na set wa ha no e doso me ma wa ha enti nya ade a esese me gima daje nyina etena Ghana nko a sebi madwuma no so a me ye no te ase ansa na obefa me ana me ntimi nya adwuma no so eyesa ti bi koye kakra na medwane aba kakra na chese igusu ne e bobra na yeso ye de tutu fi se de be ya obekwaba be koba se me ban tenten kan na me ba be bosume ensiam se no bi a abroso a bosume no bia na mabana beto awo na se hanso ba sini twa no wo di be ba kroma na me de bra se yewura fi ma na be hu actors ni actresses aboku abegu profu bu ha no se de industry no de am se ye wono se bi abegu a enti me bakra na ihia se Jesus ade ni ba bi ba dodo no awo ha ibetimi ayi adwuma asade abeyi nuanum Ghana for ye ko Ghana so ani asaye se ne etie na enti no dachi bi ebe hu se Ejako wa ha wo twa movie sebi o ankofo obi amfiri ye gusu kula pe location location man ne nem sa o pe location de house de baby a anya dia obi betete no anse obi di mran so bi ha camera no nko ho emfa mfo so nye den enko uko room anu wadi room fo mra so nti yeso so ye bae no sebi o enwa no nwanwa no nyini dan ye den otupe anoma so de opese onyini cha na wasi ntentenwa obi ba na otese wa ye den wetimi etu adwane nti ye de nenamu ye pemse ye bobra Agya o free time na onya hwe na otifia wo ye den e be se mi hu sa ye nipa bi a ebepem na nyina no mi pia kwantena eden ti say ye be pia nipa dom gugu me fa ho akegiti e ne kura bantoma ho na me store wo na wo hwe bantoma market bi asa aba ho se mi pie se me ba ma eton ade ne chese aya na eye mwanwa se emresante ni nyina no Ejako din sa wo manum na memfo nyi gina wo mani so de be ye gu ka ho chese mi nuanum ka ye yofo e betwa ho ahia de na mani age eti ni kwa se mi firi adwuma no ema se bi adofo no because dodo na nansen de omo kan na Ejako ni mu aye nto Ejako ni mu aye nto eti esese me beka ho mi nuanum ho na yesa pege adwuma no e de kuduru be be pese e bidu tatam na no mo ye Ejako ni mu aye nto no na sa tatam mu ntwase ne ya matena fie be mfie na nya mitwa na nya no dodo adentia ekoba se eniema bi koso nti na edin se producers no ebeba se om de mi betwa ne na me ye ho mfato no ekire ho ana ye ankasa no adwen amantem nti no na ye ni sika dodo bi e be sie se ya ye producer bi ye ho nti ba sa na ya kan sinse mu ne nso so no ne yetimi twa sini bi afe no ya e betwa ye de emienu bi eni ade nti ne ne mu anu na ama ye ntimi ankoba se yakadem omuhu se still akwa no odo no atimi produce no to o shelai nti ese yesa so far wow sing out the bible nti be sen doso kakra me ye akane no me ye na ntimi fama na me ni producer bi asensa na magiska na odi aba lo me hwe kan se da wanim wo ye suro wa ya enensu bi obanti my own brother otemuafo osukuni latest prime di abaye ayonku bi di ewu oyo oba na kwa wale ahwe ayonkufu yi ye be ma hwe ayonkufu yi